Pemirsa, harga pebuat pokok ring Kabupaten Badung keuningin nincap santukan sayan terdunyane kewentenan produksi. Anutin seselah saking pasar ring Badung, sekadi pasar Kuta 2, Mengui, Blakio, Jimbaran, Dalung, Padang Lueh tu ke miwah petang, keuningin harga pedas ageng munggah ring pitung dasa talian, miwah pinih ageng ulung dasa tali rupiah a kilogram. Asa punika taler pedas rawit merah kata harganya ni ulung dasa talian tur harga pinih ageng sia dasan tali a kilogram. Panincapan taler kepanggih ring soro bawang, beras, miwah gula pasir. Harga bawang katanya ni sia likur tur pinih ageng 3,3 tali rupiah a kilogram. Raris gula pasir akan nyane 15 talian tur pinih ageng 17 talian a kilogram. Kauningin taler antuk harga beras medium pinih murah 13 tali 300, miwah pinih ageng 14 tali rupiah kilogram. Beras premium harga pinih murah 14 tali 500 tur pinih ageng 15 tali rupiah kilogram. Gula pasir pinih ageng 17 tali 700 rupiah kilogram. Bawang merah pinih ageng 3 tali rupiah kilogram. Punika taler ring harga pedas merah ageng pinih ageng ulung dasa tali rupiah kilogram. Miwah pedas rawit merah pinih ageng sia dasa 3 tali 300 rupiah kilogram. Kabag perekonomian Setda Badung Anak Agung Sagung Rosiawati Mausang Anutin saking identifikasi ring panglimbakan harga pedas merah miwah pedas rawit memargi sangkaning produksi petani pedas ring Bali utawi Dura Bali kauningin tedun santukan pengrau sasi panes saning lantur kekeringan ekstrim sangkaning El Nino ngawinang panincapan harga bawang beras miwah gula pasir. Manut dane ring pangupaya pengendalian inflasi oleh pemerintah sekadi nyelehin harga miwah stok antuk mesti kayang kuentenan barang pabuat pokok sane raja kemargiang. Tios punika taler masa sela ring distributor sane magenah ring Perum Bulog Sempidi PT Kristal miwah UD Dewata Sembako. Saking seselah inucap kauningin distribusi gula pasir curah, beras, minyak goreng miwah tepung terigu memarki antar sane ngejantenang kuentenan komoditas inucap nanging sekadi pengelola PT Kristal kauningin yening Bapenas nerbitang SE ngenenin penyesuaian harga gula konsumsi di tingkat konsumen. Parwata Bali Pos Nguningayang.